Gospodine Nastupiću, što je to žena? Kako sa ženama? Što je žena? Pa dvije mi stvari padaju na pamet. Dekameron u svom dijelu piše sljedeće. Žena je kao bokal vina. Ako ga ti ne popiješ, popiće ti ga netko drugi. Ili će se prosut. Dok s druge strane se kaže, mazi je kao strunu, a drži na nišanu. Za sada će biti dovoljno. Gospodine Rawls, vi ste samo prozvani Kazanova. Otkrite nam koji su načini vašeg zavođenja i kakve žene volite. A ja to po starinski bola malo joj se primaknem pa reknem nuti mrava na iljni pa je otarem rukom, samo da je malo krenem. Onda reknem digo nu mišića, aj opa i to su te neke moje strategije, odnosno taktike i sve ostalo. Nužno je napraviti distinkciju između strategije i taktike. Uživam slušajući ove priče iz praksi, ali ajde budi muško, dokaži mi to u teoriji. Ne bih rekao ni da vi imate nekog iskustva u teoriji. Ako netko ima iskustva u teoriji, onda sam to ja. Pa znate li vi o koliko sam žena ja razmišljao? Pa nije li onda sam meritum takvog iskustva nekonsekventan? Pa moje iskustvo u teoriji me uči da sekvencija ne proizlazi nužno iz metafizičkog. Ostavit ćemo ovaj gordijski čvor nerazmršenim.